Paul ku kota Épésus. Wetunang kamupi Apolos ku Korintus, matulilumupi Paul ku kampo-kamponge ku tanah Galatia, sibawa Prigia, gangkana letu ni ku kota Épésus. Kuniro runtu sere arek to matepe ku nabisa, nama kutana ni Paul makada, mutarima igah rumah pacinge wetumu matepe, ia kia pada mape bali makada, depa, na demetto nang kayang kalingai makada engkah rumah pacing. Makada ni Paul, ia kumaku itu, niga guru macueri wetu miceme, pada mape bali si makada, ia napak guruange Nabi Yahya. Makada si Paul, ia Nabi Yahya, na cemme taué tanrang atau bakena poli kudosana. Ia kia, na pudattoi taué makada, atepe ko kuya melo yang kepole kupuria, ia naritu nabisa. Na yang kalingana na ia roadai, pada melo ni cemme rila lengasena puat taisa. Purana na cemme, na patopo ni jarina Paul kese na maneng, na tapangkani ruhna Allah Ta'ala kosewi yaro tawe, na mapamula ni mak bahasa ru, si bawa lalongatoi were pawi adadan na puang Allah Ta'ala. Egana yaro tawe kira-kira 10 tahun. Talui ulang etana tu di joka Paul kubola sompana to Israel yang kekuro. Na barani lade pak guru tawe. Si banak gang kulyangi kuwa mengi matepei ku pasalena akarungena Allah Ta'ala. Ia kiang kato sere are to matede ati denelo matepe. Mak bicara kajami kirona tawe pasalena lalempue. Jaji medek ni Paul na pacue menetoni anak guruna. Na mapa mulai rawatue lete ni konro ngak gurunge ya senge Tiranus. Na sesuai mapak guru kuro. 2 taungi na pegok makuro. Gang karena sinina pa kampunge ku tanah Asia, ia naritu to Israel si babansa lenge, na yang kalingamana ni kareba madecenge pasalena puat taisa. Nole Paul, mebui puang Allah Ta'ala mujisa ya de gaga pada padana. Namu palulu jarinna mi, ia rege kaing ya purena pake Paul nala tawe, na panataru ku tompo na to malasai, tepa mak japato si ba masu to sétangngé poleku alena manang. Ikalai anak Skéwa ku sétangngé. Nang kato sere are sandrona to Israel joka matulili ku kampongero melo mapasu setang. Na sena puat taisa na pake. Makadai ku tonata meke setang, usuro ko masuri lalengasena na bisa ya napala bengenge Paul. Na yero to pegau'é makwero, pitu masilaung, anak namanang Skéwa. Yero Skéwa, salah sedina punggawi manna to Israel. Ia kia makadai yero sétangngé kurtawe, wissen na bisa, Paul wisseto, ia kia niga kuiko, nena palupe ni yero to natameke seta lo kalagai, si bana kalamanang yero tawe. Gangkana lari pole kuro bolai, na pada malus-lusu ni, si bawa bangka-bangka ni watakalena. Nakalakban yero pasalenge ku tengana to Israel si bawa bangsa lenge yang ke ku Épésus. Pada metau manan ni, natapede na pakalabbi ni asenna puat taisa. Na yero watue, maega ni pole kule na tau ya matepeen na ku nabisa, joka mengowi si bawa carita dosana kiolona to megai. Mega to tau pura manca jisandro kuro pak depungang baca-bacana, napa natunu kiolona to megai. Nana reke manengi elina yaro, nangka kira-kira 5 miliar. Makuniro natapede maleban ni kareba madecenge pasalena na bisa. Si bawa nolai ako sana puange, tapi dek mega ni tau pakalabi ada dana. Sipparukkai taué ku Épésus. Purana na kajajangero, engkana akatana Paul melo joka ku Yerusalem, lalu ku Makedonia si bawa Akaya. Maka datoi, ya kupole na ku Yerusalem, melo topa joka ku Roma. Nasuro ni 2 anak guruna mak delowi joka ku Makedonia, ya naritu Timotius si bawa Erastus. Na ya tosia lena monromupi ku kota Épésus sere are esso, ya naritu ku tanah Asia. Yero watue, Sipparukkai tawe na taro pasalena lalempue. Na seba angka kurose di tau yaset Demetrius, pake bu bola-bola barhala pole ku perae. Ya pada padai modelena onro ngasompange ku dewa Artemis, ya kebicu mi. Na megalak dui na papole jamanna. Jadi napak da pengemanan ni sini napak jamana,
makutoro pak jamalenge ya pada jamanna. Napa napuda makada sila sureng pada misa makada megalade palolo ngeta pole kue jamange. Namita muatu siba main kalinga ya napa gurangero Paul. Napudange to makada yero nek bueto linoe tanya dewata. Namega ni to matepe kuadana ro. Dena kumi Épésus bawang. Ia kia mawe ni se di tanasia. Jadi aku makwiro tanya jamata bawa napa karyawa matu taué. Ia kia namu onro ngasompange ku dewa Artemis, dewa tepo makasero, mawe toni de nape kelebbi ku taué. Na yero matu nalalengi, nalenye ala birna dewa Artemis, ye sompai ku sininna to Asiae, makutoro ku sininna linoe. Watuna neng kalinga taué yaro napawe Demetrius, macai lade ni, pada gora ni makada. Makuasai Artemis, dewa tanah to Épésus Jadi Sipparukkai ni taué kuro kotae. Gangkana itikkan ni duwe silau na Paul kutomegae. Yana itu Gaius si bawa Aristarkus, to makadionero. Napa itiwi ni ku stadionna yaro kotae. Na iya Paul, melo itama aku tengana to megero. Ya kia cangi ku to matepe Angkato sere are silau na Paul, to yakitangi ku senina tanah Asia. Makiri pasa ku Paul. Neloi kwa mengi aja na tama kuro. Ya matoro watue pada gora ni tawe ya mak dapungai kuro. Na pada lain na gorang. Gangkana si garu-garu ni tay kuro. Na megangi deni sengi makara aga katana na jokka mak dapungan. Na napangkana hiasang Iskandar isoro liolo kuto Israel melo wakileki wi mak bicara kuto megai. Jadi nakani jarina kwa mengi mak mekoi tawe. Na sebab meloi patongangi to Israel kiolona to megai. Ya kia watuna nesa tawe makada yaru Iskandar to Israel. Masama manangi gora na ule kira-kira ang kedua jam makada makuasai Artemis dewa tanah to Épésus Yamani na paja Sipparukkai isuru mani tenang kuto maparentana kotae makada eto Épésus. Na isamana muase di lino makada kui kota Épésus monro si bawa iparake madeceng onro ngasompange ku dewa Artemis ia po makosai. Makutoro batunna ya sampai pulikulangi. Dega aga to mule masakarang yero. Jadi tenan no. Api kiri madece kuyolo. Na sabak mutiwitoni ya tawe kue. Na de magagane nau konro ngasompata. Si bawa de tomma na pakaryawe dewa tata. Jadi yakung kato melo na lapor Demetrius si bawa si ajamana. Ang kamua aso puri patantuku ang adelekenge. Si bawa ang kato mahakinna. Taro ni pada joka lapor ikarakarana kuro. Na yakung kapasal lenge melori. Pasilolongan madeceng iolo. Na sabak mawe nidi na tepu maparecu to rumai. Na dega age risep pudangi makada maga na Sipparukkai tawe yasoy. Purana na makada makuro na surumana ni lesu yero to mak dapungenge na madde tongan ni.